Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailingad itinagan a Claire. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nabayagan nga agar-aram kanyak ni Nardo a kalugarak. Ngem gapo tanangato ti standard ko iti agbalin a boyfriend ko. Basted akanayon kanyak ni Nardo. Nasingpet, naanos, ken nagaget ni Nardo. Ngem saan kulatta tamaayat. Gaputa ni Billy ti kayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Claire. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Oops! Sorry, miss. Di mo mat ngamin kitkitaan ti pagpagnaam. Kitaaman, naiwarisan amin akarga day ti basket ko. Siya kung timang pidot ka dagiti amangga. Sorry talaga. Agap apura namin. Wow. Nagkuhapon day ito alalaki. Sino nga ta day ito eh? Itala ang makitak dito lugar ni. Atoy, miss. Pasensya ka na. Sorry talaga. Sige, inakon. Nagnit ti pa nagkaw-kawas na. Nagbanglupay. Napanan ijay paradaan. Sa dino nga ti papanan na. Anya nga tinagan ni Mr. Pogi. Apay nga itakalakang. Itay-pay nga agur-uray day ti pangisukaan ta di tamangga nga inalam. Ay, itayak umapay. Ngam mo, adda na kadumpar kanyak alalaki di ta kalsada. Dinong parna ka? Ngam agkat katawa ka pailaan? Ay na siya, pinagsasawag day alalaki. Ay na, kasano nga apa kat naggwapo. Ay na, nagnit ti pormana kan nagbanglo. Aging gaita, maang-angot ko pailaan di perfume na. Ay sus, makapaila. Ni Nardo asotor mo dayjay, nagdigos laeng. Agtal na ka man. Di mo man ipalpalagip kanyak dayi a tao, tamaperdi laeng taldaw ko. Kakaiso na anak ragrag sa kakita. Tanadong parko dayi a Mr. Pogi. Alaki din. Irwar mo dagi tamangga ta isukata. Manang, adda ka di ka barbaro a border da di ta ka aruba abalay? Kanayon mo't nga ti baro a border da ditan, taninayunan daman ng building da. Kasta gayam. No kasta, border da di ta di nasabat ko a lalaki anatayag kan na po daw. Ni Billy siguro dayjay. Billy? Amom? Katno namin anon nga imay dito'y balay? Anya? Apay ajak nakikita. Kasano nga rod ang makitam? Kat mairanranamot ngamin nga da kay di trabahom no umay. Apay nga may dito'y balay. Adda ngamin iyaw awis na networking. Naawis na amin ng ako teachers ko di eskwelaan. Siyaklaan ti di na pa'y naawis. Iso ang pasaray umay dito'y. Networking? Agbalin ka no at triple J ininvest mo a kwartam. Iso mo ti bagbagana. Diyak amo ano po no? Uso nga min itati kakasta. Uso nga rod. Jay may sa ako teacher ko, naala ng ti interest na iti ininvest na. No kasta, saan na peke? Ano mo ti mga bagbaga saan apeke? Ngam agduado aklat ta. Saan abasta italag iti uray asino ti nagrigrigatan a kwarta? Sa bagay magkit di Ken, jak man la na damdamag no barupay da di abili. Uray no namin anon na imay dito'y balay. Hello, friend. Hello. Ayan mon. Itay pa'y urayan ka dito paradaan Saan nakasumrak ita? Agtarang kaso Di mo punaan a pinagtrangkaso na kadi lalaki anak kadungparkan kay di kalman.
Ayun gayam, Bili gayam tinagan na. Kan agam amuda kin ni manang ko. Basta? Kat ka no? Saan ka? Somra kita? Saan, friend? Maululaw ak ngamin. Sige nga, Rod. Siya kundi somrag. Agpaimbag ka. Bye. Bye, friend. Sino nga tamat tagtuk-tuk-tuk ititingat aldaw. No kaano pa'y ama ululaw ak. Mapan ko man lalo katanan tirita. Naimbagal daw mo, Claire. Sika? Naistorya ngamin ni manang mo masakit ka. Isungad to'y, inyalaan ka iti prutas kan tinapay, tapno daras ka nga agimbag. Inistoryanak ni manang ko kan. Nasabat ko ngamin itay mapanagisuro. Nadakamat na, ngadda ka dito'y balayo. Ay, kasta ka di, pasensya kan, agsakitak ngamin. Mala, umunag ka, Billy. Nagyamanak. Agtugaw ka. Sorry gayam, idi namin sangal daw Nadungpar ka. Awan day jayan, sa anak mat anan ano. Saan ka na-disturbuhan? Amo ka kasapulam ti agina na. Awan gayam. Mabalin ka di nga lag ti cellphone number mo. Kaya't ko ngamin ti makigayam kan ka. Ada ka di pa'y gurigur mo, anak kao. Awan matkit din tatang. Agim imbaga kun. Akong gayam. Ada natang nga insang pat kao. Imbangla si daam tapno pumiksa ka. Nangalaan nyo ngay itiday tatang. Intag ni Nardo. Nadamag na masakit ka. Pati pa nagsakit ko. Kasapulan pa'y amadamag na. Siyempre, isakit na ka mata. Oray no namin na binastad mo. Yak kaya't asidaan day tanatang ngayon na. Amangan no addag ayuman na. Si kakit di mat. No adaman lalaki arumbang agayat kan ka. Awan sa balay, no dininardaw. Nasingpat abaraw. Ay natatang, di yun dakdakamatin tinagan na tad-ad nang agsakitak. Tapay adi mo kayat ninardaw. Gapo ka day, tanan mula ang aman nalawn. Ay na anak ko, nalawat ti daga ni Nardaw. Oray pa'y, jak nga rod kayat. Ay, sige. Ipan kung day to ijay kusina, talutuan to ni manang mau, inton sumangpat. Jak kayat ti agsida dita. Ha? Ay, kwagayam anak ko. Ipan padamag ni Nardaw, numabalin nakakano asarong karan dito'y balay. Iba kayong agsakitak. Mapi nga umaynak pa siyaran. Siya akong tagluto. Kumusta ang tirik nam, Claire? Medyo mayat-matan manang. May ka din ni Billy dito'y balay? Aping yung bagam amasakitak. Nasabat ko ngamin, idinapanak nagisuro itay agsapa. May nakinikan iti prutas kan tinapay. Dinamag mo ko man no baro pa'y laan. Ni manang mat, day takit din ti damdamaga. Madlaw ko mat namin na kurso nada. Jakto pa'y unay am-am mo. Apay, asino ngamin ti makaam-amo kan kwa na aya dito'y lugar tayo. Dayo laang ni Billy dito'y. Ada ti mangibagbaga, nagkapo kano ije Bagyo. Adamot mangibagbaga, nagkapo ije Manila. Diyan mo no, asino ti patsyek ditan. Bay amanang. Tano maimbaganak, formal ang makiam-am mo akan kwa na. Ag-date kaming to. Kasano ngayon ni Nardo ang nabayagan nga gar-aram kan ka? Awan ton at timangtad kan ka itinatengken manok asidaan tayo. Numapaay manan gapo kan ni Billy. Hay, awan bibiyang ko itiday kya Nardo. Kimotong kamat basit anak terang kaso. Basit laang? Bagay mo lata ti medyo chubby. Madino kumutong kaunay. Imbag na oras mo, Claire. Nardo? Amok ngamin asimra ka iti trabaho. Iswan na panunod ko. Nga umay ko iproseso dagiti papeles ni tatang ko. Ay, unay kat amalas ko itangal dawan.
Friend, si kaman laangan ti mga sikasukan ko, na. Napay ko masyak. Sika, Kasapulan ti interview. Kat interview, Tapno maiproseso ng di pension ni tatang na. Ay, sika talaga. Alakit din. Sika nga. Kalugar ang dayta. Iso nga si kaswam. Adda ka di pa'y damagam kanya, Claire? Awanan, nasungbatam aminan. Mabalin mon kagawin. Claire. Kasano nga dyan nabayag na yababkas ko ka? Ay nanardo, imbagak meten kan ka, idi pa'y laan. Nga awan apulos tiriknak para kan ka. Mangnamnama Claire. Nga agbaliw day tarik nam kanyak. Saanan? Kan mabalin ka di asardangan na kon? Sa anak nga agsardan, Claire. Aging gaasaan ka anak asawa. Saan ka asardangan? Arman kalakta. Addan kayan ayat ko. Addan? Asino ngay deta kayan ayat mo? Ni Billy. Am-amom? Saan kong am-am mo? Tangay na isubmit mo matan dagiti kasapulan a papeles para iti ilaklakad mo a pensyon ni tatang mo. Awanan ti kasapulakan ka. Claire. Agawid ka, Nardo. Kuntaken da kanto ti office mi, no addan tupay kasapulan dakan ka. Mabalin matlat si katimang kontak kanyak. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Agawid ka kit din. Ado pa'y ti kliyente mi, anas kan nga si kaswa. Uray ka di rabi, ikat agtrab-trabaho ka lata, Billy? Saan, ma'am? Imayak dito balay, Takayat ko apasyarin ni Claire. Awan pa'y man. Nag-overtime sa mananday di akabsat ko. Sapay rabiin. Saan nabalin, ma'am? Urayak latan. Sige, urayam nga rudan. Siya, mapanak mo't agluto. Ahwan gaya, ma'am. Nakapag-desisyon ka din, itiaw-awis ko kan ka nga investment? Saan pa'y mat ngamin ang nagawid nila kay ko? Adda ngamin ijay Davao. Iso ajak pa'y nadamag. Saan nabali, ma'am? Barang umanugot nila kay mo, nga ag-invest iti kumpanyami. Ibagak to day takan kwa na, into nagawid. Ne, ada kamot gaya man, Claire. Ada bisitam. Billy? When, Claire? Umayak ko maagaram no mabalin. Agaram? Panawan kayo ditan, tamapanak pa'y agluto. Billy, dito ikan amang rabii. Ilakam kan. Imbagam ko mamarabyan ka. Tapno sinukon kay di opisina yo. Nagcaring ka matan, Billy? Talaga kasta, Claire. Iso ako nada. Aswerte ti babae nga ayatek. Baro ka kadipay? Certified single, Claire. Kapay, agrupropa ka di nga dan asawa na. Saan matkit di? Baro ka pa'y matkit di ti panagkunak? Di mo ka di nakita ti status ko iti Facebook ko? Kunanay jay, searching. Kasta ka di? Saan tamat ngamin nga ag-friends iti Facebook? Iso adya ka mo. Ita, amomon ti status ko. Searching for the right one. Sika, kasta ka kadimat? Wan? No kasta, nagsaraktan. Sika talaga, Billy. Naglaing ka nga agangaw. Sana nga agang angaw. Pudnumat anapig sa ti karismam. Umunapay lang nga pan nakakita ken ka. Na love at first sight akon kan ka. Agyaman ak tapi nakandak dito'y balayo, Claire. Anya ngay, nagustuhan mo't laang tiluto ni manang ko. Nalaing gaya mga gluto ni manang mo. Katuwa na, kano day tati suro-suro na ikipagadalan. Kasta gayam. Huwag gayam, Claire. Mabalin ka di at tulungan na ka mang kumbinser kini manang mo. Tapno ag-invest iti kumpanyami. Nakasaritam samot tan may papan iti dayt na. Wen, kasapulak lata ti convincing power mo. Tapno maawis ko. O sige, bayam ta kasaritak to. Yes! Agyaman na ka, Claire. Nagawid akon. Rabi iuna yan. Sige, bye. Bye, Claire. Claire. Oh, apay. I love you.
Nagsarita kami ka ni Manong mo itay. Isulak tamat ti kunana. Sa anak ka no asumsumrag iti kakastaan networking. Pa-scam ka no dagita. Uray ka dikin ni Billy, Manang. Amok anasingpat ni Billy. Ngam agdwa-dwa ak iti dayta akumpanyada. Iso nga uray siya, jakmat kayat ti sumrag iti dayta networking. Manang, anya ti aramida. Panagriknak at agar-aram ni Billy. Kunakon kat, kursonada na kamat. Nga ta? Di tingi-tingam anay bagtirik ng para kang kwana. No ay ayatamat, di awan problema. Friend, kita amday ti Facebook ni Billy, oh. Taapay. Awan mo't tigagayim na. Kan awan mo't pictures na. Ayun, apay na eh. Ay, mapagdwa-dwaan, saan ka di? Wan nga rod, apay nga yakas ta. Kinapudno na. Maditag parparik na kanyak, friend. Claire, naibaglaang ang tagdakan. Nasapak ang nagawid ita, Manang. Iso asya kong tagluto. Oh, apay anarabyan ka? Ada problema. Katnaskan ama amuam day ti abanag. Anya day ta? Ado kadag iti co-teachers ko ti agrek-reklamo iti kwarta nga ininvest da iti networking ni Billy. Ni Billy, awanan. Anya? Kinadwaak ida na pa nag-report iti police. Iso anarabyana. Sige, takuntakan ta di cellphone number na. Sige, Mang Narod. Padasa mo na kontakan. Ay, sus. Saan ba't ama kontak, Manang? Ha? Ay na, imbaglakit din ta sa anak-anak talakan kwa na idi. Naimbaglaangan Iskamar matkayam day jay ataw. Ay agasam. Adaw akalugaran tayo tinabiktima na. Wan nga rod, Tatang. Ay, nagaram ka di kan ka. Ha? Ay, saan, Tatang? Ay, kunak ano nagaram kan ka. Ay, imbaglakit din. Tasaan ang nabiktima ni Manang mo? Wan nga rod, Tatang. Imbag ta saan na ang sales token kat nailisi iti paggat. Manipod idin, imbabakon ti standard ko kadag iti agar-aram kanyak, Mr. Lonely. Sana balin asan agwapo, ken saan anaporma, basta saan adakas ti aramid na. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Claire. Claire pagayam ko, ado dagiti agpampamarang anasayaat, ngem madigayam ti aramid na. Kat agserbi nga adal daytoy apakasalitaan, kadagiti daduma pa'y ababalasang akasken ka. Saan kuma ngagpabiktima kadagiti manglimlimo. Ado ti wagas da, tapno maala da ti talag, ti maysa a tao. Iso nga agsirip kayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasalitaan ni Claire. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon Virgie Bagley. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Janet iti Quirino Province. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan a Janet. Naadaanak idi iti boyfriend. Ay ayatan mi iti tunggal maysa. Adu dagiti plano mi para iti pamilya abuklen mi. Plano mi idin ti agkalaysa. Idi napasamak ti saan mi aninamnama.
Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Janet. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Paul, apay kasta ti panangmingming mo kanya. Ay ayatan ka ngamin unay, Janet. Amok day na. Ay ayatan ka mat unay-unay. Kaya't ko nga ikarim asaklaan ti lalaki nga ayatan. Sika talaga. Nagkorni ka. Sige man laangan. Promise. Sika laang ti lalaki nga ayatan. Uraan niya pa iti mapaspasamak. Saan ka nga agayat iti sabali, ha? Anya day tan ngibagpagampol. Sumsumgarak. Ikarikmatkan ka. As si kalaang ti babae nga inak ayatan. Wanan. Ala, kanan tanda ito'y inorder na. Boyfriend mo ka, DJ, nagitulod kan ka dito'y balay. Wananang, ni Paul day jay. Paul gayam tinagan na. Diakon pinastrak, tagap apura. Adda kano pa'y ipaaramid ni nanang nakankwana. Apay, pudno, aplano yun, ti agkasar. Wananang. Ay, kat, sa dino nga'y ti pagyanan yun daw. Dito'y tupay laang balay, Tani, awan mat kadwayo. Agmay-may sa kayo. Saan nakapampanawan, anak ko? Nooray pa'y addanton asawa. Dito'y kayo kumabalay nga agnaan. Day tatimbagakin ni Paul nanang. At damat ngamin bukod na abalay. Nakaurnong nga rod, no kasta. O nanang, napintas ti trabaho ni Paul. Iso nga iso ti pinili. Tas sigurado akon itinapintas ang masakbayan kankwana. Kasta ka day. Ne. O, ta cellphone mo. New number man. Alam, sige nanang, sumbatak labita. Hello? Ha? Ni Paul? Intarayo iti ospital? Abay, anak ko. Anya tinapasama. Nakita ka matlangan, Janet. Si kagayam ti kanayon nga istoryaan ni Paul lakayan ayat na. Juan Manong, siyak ni Janet. No apay nga itakalangan am mo. Hindi pa'y kumasibibiyag ni Paul lakayat ka ama-am mo. Ngam kastoy mat tinapasamag. Plano mi ti mapanagpasyar iti balayo Manong. Itinagawid. Kalat-latan na natumba. Indeklarada ni hospital at dead on arrival. Kasta ka di. Naatake ka no iti puso ko na ti doktor anang taming kankwan. Isumat lagaya makaslagpakpakada iti naudi nagkita kami. Nasingpat ni Paul kapsat ko. Kinapurno na. Iso ti kasingpatan kada kami nga kakapsat. Managtulong ka na anos. Di na mo ti agungat. Ano dagiti plano mi? Ngam saan matgaya man na matungmal. Italag tayo latan kinihapo Diyos ti amin. Katsi ka, Janet. Ubing ka pa'y. At dapay masara ka makasukat ni Paul di tapos. Tsaka mo no agayatak tupay, Manong. Nagsakit na ito na pasama. Sa anak san nga agayat iti oray ka numan. Makipaglading itak iti napasamak iti boyfriend mo, Janet. Agyaman ak, friend. Dua atawan ti relasyon yun niya. Juan, katplano mintag kasara. Nagsakit pa talaga panunutan. Juan nga ron, gaman niya ngay. Saan tayo mat-akontrol ti biyag ti tao? Pudnumot ket di Kat, kasano nga rod itan? Agtrabaho ak, tapno makalipat ak. Makidate ka manan Sa anak pa anak kasagana para itibaro a relasyon, friend. Sa bagay, nasakit pa lang tinapasama.
kan nagkariakin ni Paul. Ha? Nagkari ka? Anya na itakarim kan kwa na? Nga isulaang tilalaki nga inak ayatan. Adda ka pailaang dito'y balay, Janet. Rumor ka ang amin, tapno makipulapon ka kadagiti padam ababalasag. Diyak kayat nanang. Apay ay apilitan dak. Kasano nga rod ang makalipat ka, no adda ka la dito'y balay. Amang pampanunot kadagiti naglabas yukan ni Paul. Nagrigat ko ang malipatan ni Paul, nanang. Iso nga rod arumwar ka. Ikataman nga min, day ta nagdakkel aladawan nyo dita. Anak kaparabaw dita lamisa. Saan, nanang? Diyak kabailan nga aramidan dayta. Kasano ang makalipat ka no kasta? Uray dita silpon mo. Rupa latta ni Paul tinakaparang. Naskan apilitam tibagim ang makalipat, anak ko. Ada outing medyo Pangasinan. Ado kami amapan. Ay na, excited akong sika. Iraman dakman man. Kaya't mo ti sumurot. Katwan Kung na kami no saan ka nga interesado, iso saan ka nga inayaban. Kasano? Idi na palabas. Namin ano ka nga inawawis. Ngam di mo mat kaya't ti sumurot. Saan itan? Kaya't kunti sumurot. Boring mat ngamin no si kalaan tagbati. Alam, mabalin ka diti agpakuyog kan ka. Sa dino ti papananta? Ijay sementeryo. Ha? Ay, urayak la subgar. Apay, anya ti aramidam ijay. Mapan ko la bisitaan ti tanam day di Paul. Anya? Janelle, agawin tan. Diyak na ron magbayag diti sementeryo. 5 minutes na angan. Di mo ko na kanayon mo may bisbisitaan ti tanam ni Paul. Juan, nanipod na itapon. No kasta nga agapuak iti trabaho. Dito iti pagdiretswak. Umay ko laang mat itugkalan iti kandela. Kan parabawan iti sabong ti tanam na. Ha? Naaramid mo dayta? Di mo ko na nagnanayon mo latangar aramidan dayta. Janet, ag-move on ka matan. Nasurogan ang makatawan anatay ni Paul. One friend, ag-move on akon. Kan saan matadakas, no may kontulat ta sa rungkaran ti tanam na. Basta, ituloy mo ti ag-move on, Janet. Maragsa ka na. Kaputa na kapag panunot kan anay bag. O nanang. Makitak mo't langan ti isam di tarupa. Wen nanang. Ay, wen gayam, umay dakdagasan inton madamdama dagiti barkadak. Mapan kami iji Pangasinan. Ay, wana. Rumwar ka akakadwam dagiti gagayim mo. Rumpang laang day tangaramidam. Nakita kasi no katamon iti ladawan ta. Jay ladawan nyo idikan ni Paul. Wen nanang, ladawan tayon day jay kabil ko. Jay picture tamot adwa day jay, nagpintas. Ladawan ta tinaka-display ijay, nanang. Ag-picture tayo man mat nga adda di tulugan. Oh, guys, nangagyuti ko na ni Janet, ah. Groupies tayo ka, no, kunana. Oh, siyak timang picture. Kasukatakman day ito'y picture dito'y cellphone ko. Oh, sige. Ready kami, Janet. Okay. 1, 2, 3. Ay na, bumisit ako dito. Ikaw iti kalalangoy ko. Uray siyak nga rod. Nagmayagmat ngamin ti ag-swimming dito'y. Nakalinlinis ang beach. Kasano, itaka ngamin manan arimwar ang nagpasyar. Kanayon tayo dituhin, Ay, katwan, Hello. Hi. Hello. Siyak ni Daryl. Itay kayo pailaan ngamin abuy-buyan nga agsuswimming. Mabalin ti makiinistorya kada kayo. Siya, mapanak pa'y agluto. Sige, ibati kayon ka ni Janet agayam ko dito, eh. Uy, apayakas na ka. Ayaban kayon tulaangan, ito nakaluto ako. Anya?
Di nakmat panawan ng day ta Daryl. Surut-surutan nakmatlatan. Kat may ama, certified single mat ni Daryl. Kan saan mat nga alangan tilanganak kan ka, friend? Ni, yar aram naksamutin kan kwa na. Agpod mo akman laangan. Ngam saan ka nga agong umat Apay, Nabayagan ang kachat ko ni Daryl. Iso tinang i-rekomenda dito ang lugar. Tadaga dito ida. Nagaramot kanya. Amumot nga, engage akon. Iso nga. anya. Ay, sika talaga, friend. Siyak din retong kan kwa na. Katanya nga rod ngay, si kamot ti available. Sobra ka. Nasimpat ni Daryl, awan bisyo na. Amok ano agam amok kayo ang nasayaat. Ay na, ginusto kayo, friend. Saan ang narigat nga ayatan ni Daryl? Janet, kasladya kon kaya ti maisinakan ka. Taapay man. Ngamin, ti kayat ko, kanayon ka makit kita. Kat, kasano nga rodaytan, agawid kamin. Sa nabalay, pasyaran kan to ije lugaryo. Aramidom dayta? Katuna, agpakuyog ak kanimanong ko. Tagpasyar kami ije lugaryo. Sige. No ka ba alam lakit di nga aramidan? Kan-kansyawan nak nga minimanong ko. Kaya't na mga asawa ko. Kat idi nakita na nga kadwata dito'y baybay. Kaya't na, asika ka ti maasawa. Anya? Saan ka nga umubing, Janet? Hanas kan amak asawa kan. Adda nga min amak ko nanang. Amangan numapasamak man ang tinapasamak kini Paul. Ay, unay katdaytan anak ko. Nagadukot a pagbutbut nga maya. Ay, diyak kayatan ti masaktan nanang. Ay, wan amok dayta. Ngampasat amin ti panagayat dayta. Magayat ka, masaktan ka mat. Nanang. Anak, kayat ko ti maaddaan iti apo ko. Uray mano. Congratulations, Janet. Ay, sigamat gaya manong. Agyaman nakta nakaumay ka. Siyempre, kaya't ko nga tindaran ti kalaysem. Nakapag-move on nakmetlaangan manong. Intalak kon kini Apo Diyos ni Paul. Kat pa-check ano sa dino man tayan na ita, naragsak, tanasara ka mon ti lalaki aparakan ka. Hani, mayat matlaan ti final touch dito'y balay ta. Napintura akon. Kaya naisabit ko matanda ito'y picture ta, idi nagkasarta. Wen lakay. Kat isarunok to diya kusina. Kat inton maipas ngay mo ti anak ta. Nalawan to ti pagayayaman na. Wen lakay. Ala, ingkalapasanan. Daryl, agreeing ka. Kas nga maluklukat ang jeri daw ti kusina. Di mo samat na irikap. Inrikap ko. Adda natin nag-ijay salas. Dito'y kalaan, inakitaan. Daryl, mabutang nga. Taapay ko maamabutang ka. Umay samat tinagal-alya ni Paul. Anya? Iti day ta nga edad mo. Mamati ka pailaang iti kakasta. Sige, tayo nakitaan. Noan niya dyan natin nag. Umay kami man pumasyar dito'y balayo, nanang. Tapno mailiwliwag man ni Janet, tinervyos na. Agner-nervyos ka, Janet? Sapay masikog ka. Apay aya. Ay, jak man amukan kwa na, nanang. Nanang, agal-alya ni Paul. Ay, unay kan. Day ito'y akinabakit ko. Jak pa'y nakakita iti alalya. Day di tatang mo, idipim musay. Saan mo tanagal-alya? Naku na ngamin ni Paul iti. Nga isula ang tilalaki arumbang nga ayatag. Di mo man ipangagdayta ka ni Daryl. Nakababain. Ay, agasawa kayon. Ngamday di Paul pa'y laang di aday di panunot mo.
Awan pagdanagan nyo, nanang. Maawatak ni Janet. Saan laday ta ti pagbutbut ngak, Mr. Lonely? Tatunggal tagtagainap ko, ni Paul ti makitkita. Anya ka di ti kayat asawan da ito'y. To'y pagayam mo, Janet. Janet, pagayam ko, mabalin na bungalaeng ti imahinasyon mo dagita amarikrik nam. Kaya't gagangay la amay tagtagainap mo ni Paul, tanagbalin lakit nga rod apas sa tibiyag mo. Nang runa pa'y, tanapudno kayo ititunggal maysa. Ngaminto nagangay, ininot tumot lang ang malipatam ti may papankenkwana. Kat saan munton amay tagtagainap pa'y. Naglabas ni Paul, iso nga iwaksimon iti puso. Takabayatan at di mo pa'y nalipatan, sumken lataken ka, tilagip na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Janet, iti Quirino Province. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panagdarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayang. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinged itinagan a Ruben, iti Aurora Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nadlaw ko ti panagbaliw ti asawak, idiaddaan kamin iti upat nga anak. Ket agtawan pay laeng iti 12 ti inauna nga anak mi. Bueno papagayam, intay dinggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Ruben. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Rabihin, Pilar. Maturugtan. Maturog kalatan. Agbuyak pa dito cellphone ko. Itay ka pa yung agbuy-buya iti cellphone mo. Arakupan ka man, kid, di. Ibatan, agat-arak ka. Ay na. Nakailumak labasit. Naggapuang kami ni Talon. Dahil tatidyak kaya't apayod mo. Anya? Nangag mo timbagak. Ni, apay nga eh. Tinalikod anak mo tayo. Maturog ka ket din. Agbuyak pa dito cellphone ko. Mabayag ka di pa'y day talutlutun nyo, anak ko. Mabiitan tatang. Mabisin kayo ka din. Huwag nga rod. Masapak ngamin amapan ije Talon. Nagagat kayo talaga tatang. Kasapulan anak ko. Ay, hungayam. Tiinayo ngay. At dadi talikod ti balay. Busy met. Anya? Inasitgak itay. Kat inong tanak pay. Anya ayat aramiden na. Agsilsilpon manan. Ay, amangan mo agbuy-buya manan. Saan? At damot ka sarsarita na. Anya? Kanayon nga da kasarita na iti cellphone na tatang. Kat no damagan mi. Agungat met. Bayan yun, anak ko. Kasaritak to tinayo. Agsaritat ako, Pilar. Ibagam adagos, no niya ti ibagam. Apay ka di akas takamot ten. Ay, nagado adramam. Busy ah. Busy ka nga agsil-cellphone? Saan nakabis-bisitan, Ruben? Ibagamon, no niya dayta. Mabaybay am samot ang tiburidet ta. Nakadungdung ritan. No masikuran ka, disikan ti mang padigos. Ado nga ron ti trabaho kay Talon. Kan, apay nga agmot ka dagos. Gaputa makapaungot ka! No awan importante nga ibagam, panawanak ditoy. Pilar, saan ka kumamot nga aglaaw ah? Mabalintam ti agsarita itinasayaat. Tila ang kayat ko, saan mo kumamot abaybay ti anak ta? Nang runa dagiti dua, tababasit dapay. Makapabwisit ka! Ti kayat mo lang, ti masursurot. Anyat kayat mo sawan? Maumuuma akong ngagaw-awir ka dagiti anak ta. Mabanbanog akon. Ngamjay ipagpagatang ko kan ka,
Aging gaita, di mo pala nagatang. Pasensya ka kuman. Awan pa'y nga rod kwarta ang maigatang iti baro a cellphone mo. Sinurot nakmat dito italtalon, nanan. Wan, anak ko. Kaya't ka kumakasarita iti nasayaan. Sige nga rod, ito gawyo pa'y. Nanan, kasla importante iti ibagayo Kaya't ka akasarita dito'y. Tadyak kayat nga dasabali ang makangag. Anya ka dito ibagayo, nanan. Amo, kasaan mo amang mangag dagiti sayang kusang dito'y lugar tayo. Nga anya? Nga adda kasinsinnarak ni Pilar ijay ili. Nanang. Sana kumaamamat pati kadagiti sausaw. Ngam kaslam amati ak, Ruben. Apay, nanang? Nagdamdamag akmat kadagiti anak yaw. Kat naibagada, nga agbababat metlatan ti inada iti cellphone na. Sakit adda ka na yun kasarsarita na. Ti amok. Katliw-liwa na lang ti cellphone. Kalpasan ti trabaho na. Pilar, anyat kayat asaunday tadadakkel at traveling bag. Sa dino ti papanam? Ni, kunak manunapan ka ni Jay Talon. Hadda nalipatak. Ti saludsud ko ti sungbatam. Sa dino ti papanam? Sumurot akon iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin akasapulak. Anya ka din ti bagbagam. Pilar, araramidot mo ti amin akabalag. Tapno maitad ko amin akasapulan nyo. Sana pud no dayta. Ultimo cellphone, di nakpay maigatangan. Awan pa'y nga rod kwartak ita. Bay amon! Saan mo na panunutan dayta? Basta, nakabiro ka kun iti lalaki ang makaitad kanyak iti amin ang magustuak kan kasapulak. Kat saan na kun ang malapdan? Mapanakon! Pangasim, Pilar. Saan ka pumanaw? Ibatanak! Di na kun maigawid, uray anyat ar-aramidam. Pangasim, Pilar. Saan na ko maapanawan? Pangasim. Di ta ka man langan, makauma ka! Pilar! Itaman pa'y pare. Inawis na nga uminom. Kaya't ko ti agbartak pare lito. Sigod ano awisan ka nga uminom, kat di mo kayat. Nasakit tinakam ko, pare. Nasakit. Ne, apa yan, pare Ruben? Pare, pinanawan na ko ni Pilar. Ha? Anya ti kayat mo asawan, a pinanawan na kan? Simurutan ito sa bali a lalaki. Anya? Pudno ka di dayta, pare Ruben. Agpayso, pare. Nasakit na panunutan. Nga itilaksid ti adwa sakripisyo. Kastray pa'y ti aramidin na kanyak. Sige pare. Uminom ta nga Ruben. Uminom ta. Tadanggayan ka. Iti marikrik nam asakit. Nakaluto ka ka din, ading. Madamdamala ang basit, Manong Ben. Ang mga nuagsarden ako nga agadal, Sara. Ay saan ikarigatan talata ti agiskwela. Uray kayat ko. Nang pimanaw matan ni Nanang. Saan na nagsubli. Ni Tatang. Nabaybayan ng titalon na. Takanayon mat ngagbarbartak tiraramidan na. Uwan nga rod. Unay matikas to yan napasama. Basol ni Nanang daytoy. Ala, saan ka ngagsangit ading? Naimbaglangan tada ni Lola ang mga iaywan ka dagiti duapay nga ading ta. Uwan nga rod. Ni Lola si itang-itang tikas la inatayo. Ben! Sara! Nabartak man ni Nagkita sar Tatang. kayon. Tamangan tayon. Inaldaw matlangan na kasta ti obra ni Tatang. Ti agbartak. Tatang, nabartak kayo manen. Iliw-liwag ko lang, ti sakit tinagam ko. Kat di dagdil-dilawan, no kaya tiwan nasayaat kayo kanyak. Nasaya at nakariing kan, Ruben. Apay ka di, Nanang. Kaya't ka akasarita itinalapat. Anya ka di man ang ti ibagayo. No awan ti maramidan nyo,
Mapan kayo aglaba. Kalkalpas ko ang naglaba iti murang iyo. Kadwak dagiti anak mo. No nalpasan ti trabaho yo. Ay ket, israyo nga rodan at ang iwat yo. Apay akasta kamot itan anak ko. Saan kamot asigod akasta? Amo yun apay, nanang. Ngam ipalubos mo kaday adadaulan ti arak ti biyag mo. Ti biyag yaw nga agama. Saan nga arak ti mang dadali ti biyag ko, nanang? Dahil di abalang kantis nga asawa ka. Maawatak tirik naman ako. Amo ka na sakit. Angam nalpasan, napasama kan ti amin. Isu nga agbalaw ka kuma. Kitaam dagiti upat nga anak mo. Da kayo pala ang timaka mo kadakwada, nanang. Ne, si kamet pare Ruben. Aday ka mo akaldiro. Un pare lito. Tinuno apaltat. Pulutan ta. Wow! Umunod ka nga rodan pare. Ang yamanak pare. Meka, tugaw ka. Ang yamanak. Mo, pare. mo ta kaldiro. Ang kangaron gumatangan iti arak Addan pulutan ta. Kuha ngamin pare. Oh, apay pare? Saan ka mabaling nga uminom iti arakan? Nih, apay ngay? Gapok iti doktor iti kalman. Gaputan na laos ti sakit ti tiyan ko. Kimarugan ti ulcer ko. Gapo iti kanayon ta panaginom iti arak. Kastagayam. Jakpay kaya ti matay pare. Isuasar din akong ti arak. Kwa pare. Agtirtiri-tirak idi kalman iti sakit ti tiyan ko. Katjak kayatan amarik na dayja sakit. Jak kayatan ti uminom pare. Isuada ito inyag mo apaltat. Sida aklangan. Ne, Ben, nakabisikleta ka mate. Papanam. Kuha tatang, mapanak iti karwash apag-ubraak. Ano? Kaya't mo asawan. Saan kan nga agis eskwela? Saan ang tatang? Awan mo ti allowance ko. Isu nagtrabaho akon. Kwa. Nasayat mo dito na panunot mo. Niading kulangan na Sara ti ag-eskwela. Siya akong timang tadi balon na. Sige. Nasayat day ta. Dakal ka magtayin. Mabalin mo ti agtrabaho. Sige. Panawan kayong tatang. Amok amapan kayo man agbirok iti kadwayo nga aginom. Ne. Sidsidiran na ka di. Gaputad dan trabaho. Saan tatang? Saan ka mabalin asidiran ta ama ka? Nanang. Agbalbal si kayo matiti kayo. Wan, tapno adda pagsungrod may. Naibos nga minan ti LPJ. Apay ngay adiyuin sa kada. Awan mo ti maisa kada anak ko. At damot sweldo ni Ben iti karwasyan. Kano'y sumatigat-gatang iti sidaan tayaw. Kanda dumapay akasapulan iti kusina. Ni Benon tinangibaklay iti responsibilidad mo kas ama. Manipod iti agbarbar teklaangan tar aramidam. Maawatan da kumamot nanang. Nabayagan ang maaw-awatan da ka, anak ko. Da kami, kadagiti anak mo. Tawanan tinapalabas. Manipod pinanawan na kami ni Pilar. Ay, kaslakaano lang ini. Anam ita, nakailiw-liwag akon, iti sakit tinakam ko. Ay, naimbaglangan. Taman nakaawat ni nanang. Kanasing patdagiti anak ko. Katgapo iti dayta. Inutak anak amiris. Kat ita, agtitinulong kami iti trabaho. Nay, sigamat gayam, Sara, anak. Wan, tatang.
sige, panawan kayo, bay. Mabitlaan, anak. Ligliklikan na ka di. Ha? Kwa? Saan? Madlaw ko ngamin, anak. Nagbalbaliw ako, anak. Saan ka kuman nga umadadayo pa'y kanyak? Saan mo, tatang? Kayat ko, noon da parikot, ibagamlaan kanyak. Tatang? Kas makita mat, nagbalbaliw ako. Isu adidak ko maliklikan, anak ko. Ruben, Rabien, di ka kadipay maturaw. Sa anak pa ang makaturong, nanang. Amo, pampanunutam ni Pilar. Nanang, kasla subsubukan nak dagiti paspasamak. Idi nakaruti sakit tinakam ko. Saan apulos ang nagpakpakita ni Pilar? Ngam itata nagsublin. Kanayon na asarungkaran ni Sara ije pagadalan da. Kasaritam ni Pilar, anak ko. Nanang, kasladyak kabaalan timang sango kan kuana. Sangwam, tanusaan mo asangwan. Agnanayon asaan nga agtal na, ti panunot mo. Agyaman at tasinahong nakmatlaan ng Ruben. Naskan lang, Pilar. Anya ti kayat mo ang mapasama kita. Pakawanan na ko, ma. Kaya't kung tiyag sublikan ka, kan kadagiti anak ta. Anya, kasta ka di kalakakan ka ti amin. Kalpasan ti panang panaw mo kada kami. Amo ka narigat na ka mapakawan. Dakalabidot ko ngayon sukat ka, gapo iti kwarta. Kamong matgayam ti may sa sindikato ti lalaki asimurutak. Kat nakabalod itan. Isuan na panunot mo ti agsubli kada kami. Kasta ka di. Ado pa nagsagabat ti napasarak iti Manila, Ruben. Nagpintutak. Nagdakkel ti nagdumaan nyo. Kanayo nakidakab kabilan. Ngam nalabit. Dusak daytoyan. Gapo iti panang panaw ko kan ka. Among ka di. Adandanik na baybay ang tibagi ka. Kandag iti anak ta, hangga po iti naramid mo. Amo, tana istorya amin kanyak ni Sara. Ano kasta? Danggam nga roti ibagakan ka. Ruben. Napakawan kan, Pilar. Ngam saan na kayat asawan? Ama kasi nubli anak manan kan ka. Ruben, ikan na kumapay iti may sagun daway. Pangaasim. Pasensya kan. Ngam awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Pilar. Awanan. Isu a pasensya kan. Gaputa awanan ti panagayat ko kan ka. Anya ti bagayo, tatang. Pasensya kan, anak ko. No saan ko ang mapatgan tikid daw yo. Tatang? Ano pa'y kasta? Nawaya ti inayo amang sarongkar kada kayo. Ngamkit di. Diyak kayatan nga agsinublian kami pa'y. Saan kayo matamabalin na pilitan, tatang? Agyamanak no maawatan nak, anak. Amuyo, no anya dagiti paspasamak. Uwan, tatang. Kat agyamanak kan ka, anak ko. Nakaamiris ka. Gapo iti panagtrab-trabaho. Dayjay, naamiris ko. Arumbang laang agtrabaho para kada kayong anak ko. Awan nga min sa baling agtrabaho, idi, tatang. Isu akapilitan na nagtrabaho ak. Ba nag-adayawag kan ka, anak ko. Agyaman ka. Tanasing pat, kan nagagat ka nga anak ko. Katda kayon ti ipamaysak ita. Kastamot tan ni nanang. Gaputa bumakatan. Saan kon nga inaklon pa iti asawa, iti panagsubli na kanyak, Mr. Lonely. Gapo tanapukaw anaming pinsan, tiriknak ken kuana. No pa'y kasta, saan kumat nga inikat ti karbangan na kadagiti anak mi? Nawayalata amang sarungkar kadakwada, ken mangted iti suportana kadakwada. Taure anya ti aramidak, saan ko na maisubli ti sigod a panagayat ko ken kuana. Rumbang kaditi inaramid ko, to'y pagayam mo,
Ruben. Agyaman nakpagayam Ruben iting ka pa nang ipatulod iti pakasaritaam. Ket sana siyak ti makaibaga no husto wenno saan ti pangedeng mo. Gapo tasika ti makaammo iti dayta. Ngamkit di ikam met ti bagim iti gundaway nga agpanunot anaimbag. Saan mo nga isara ti ruangan tapusom para iti asawam. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged iti nagan a Ruben, iti Aurora Isabela. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Marilyn Masidman. Kan iti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.